ଦେଖାନ୍ତି ଆମର ସିରିଏଲ ଢାଳି ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ପା ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଯା ଏବାରି ଆସନ ଖାଇବୁ। ଦେଇଦବା ସବୁ ତ ମତେ ଏବେ ପାଣି ଦବା ତାପରେ ଲୁଣ ଦବା ତାପରେ ଏଇଠୁ ଦେବା ତାପରେ ଚିନି ଦବା नारे गप्प कावे कावे केमिति लाଗୁଛି ଭଲ ତ ସେଟା ଆମର ପସନ୍ଦ ଏବେ ସିମେଇ ପକେଇବା ଦିଅ ସିମେଇଟା ମତେ ଯେତିକି ସିମେଇ ଅଛି ଢାଳିଦେବା ढालिदेवा फुटिବା ପାଇଁ खाइबुनी खाइ फुटी आइलाणी ଏବେ
ଏବେ ଅମୁଲ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ कौन लुचेई खाई देलु कौन है चिन्नी खाई देउ चिट्टे में खाई दे बुलेट गाड़ी बुलेट गाड़ी की तरह गाड़ी तो गाँव के छुआ क्या मारे रोसैया नहीं ना चिन्नी बस ही खाऊ चोरा चोरा तू एका बागे देचु ना बहुत चल लगा এটা खोल दे खोल दे कोड़ा এটা कोड़ा क्या खोल दो नाची तू तार से आई थी ना तुम्हारी हलन ना हेलन हेला हेला कुन्नी रोसैया अच्छा पैचो गाड़ी वो ଖାଇବୁ ତାପରେ ଆମର ପୁରା गार्डन में कोड़ा ଦେଖନ୍ତୁ हेलन पहला हेलन जो मन करो इच्छा से ना कर हंसी सीधा सीधा खाए कि दबू ना समस्त खाई देला कौन बेटा खिलत हम्म खिलत चलो ना मैं जाऊँ ना सी ଏବେ ଆମେ ଥାଳି କାଢିଦବା। दा कादो एगोला टाटी टाटी आनो खाइबो जल्दी हां हेला तो दे दो इसको दिखाई खाइबा जल्दी बस
ନେଲୁ ବାସ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦେଇ ଦେବା। ବସ ତୁ ଏଇଠି ବସ। ଏଇଠି ବସ ପଛେ ମୁଁ କିରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ସିମେଇ। ଏଇ ବସ ବସ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହାତର ଖାଇ ଇଏ କହିଲା ଇପି ଚାମୁଚା ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବ। ତାକୁ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଉଡ଼ିଆ ନା ଖାଉ ତମେ ଖାଇଦିଅ ତମେ ଖାଅ ପିଲାମାନେ କେମିତି ହେଇଛି ଏଇ ଆମେ ଏଠି ବସିକି ଖାଇବା ଆସ। ଆମ ସରିଲାନି। ଆମେ ଜାଣିଛି ଖାଇ ଖାଇକି ଶୀଘ୍ର